sonko enkoma wa wo hwe me sabre e wotuma GHS so na Ghana ne abaye a wote eye obi eman so me kire Germany amontin eso yenuaba Joyce Dzidzor mensa ene de waba bontin di simbia babetu edwam e de afa former president John Dramani Mahama ehun achese ebusua wono susu ne dia wode ababebo so ne kame akwakoye so wone baseball de ni nyina no eye adekromment obi beka the same just omo the same line Wachirema ya former president John Dramani Mahama de a promise no some sika ebi achese besi sabre sika no nsa entimi enkaye entimi yes a promise no wono so ahwe na wan fulfill dia ene wono so beba bonte aba bekeka eye ensem de achire Ghanafo ama Ghanafo ehunu die etua eye emu ni die efiri emu eba achese akwakoye ensem a age eye entire ha ewo mayi emu na ansa ne yebedo eye Joyce Dzidzor nense numu esukono ebusiafo mo beka ya na watwi ya emu ena ye nuaba baseball eba bonten ebebeka sa ye ede efa ye mampanyi dada ye John Dramani Mahama ehu anaje se wono so ede etu edwa SM for 6 years ni achese eye mampanyi dada efa de to ne ho eso ese bonefusema wo bi ede no no ebe compensate eye wono baseball na achese enioma etimi etwitwa na atone nsem eso eno ebra papa no saga no start se ekoso ewo mayi emu no eno anu no da biara da se wo fra eye mampanyi dada na asem wo ye na adwin se wo kono akwakwakwaji eye ni sika ede afri ni wono man na ye mampanyi dada ede papa no saga no eye excuse say because of issue na eba ye nti won to ne for 6 years ni wakana no tuma da bi ontimi ntina ho ma obi a wode ne Canada ne da won toso no sam ebra wo baba beji ni sika enti se won pene toto empene no adia ene won fa ni sika ema no anya sadia nukure biara ewo eye ensem no emu no wode baba ababeto eye abonten ede efa ekwanya eye prophet Najigezi erepi no 6 years ago na ebutia for se de ensem yi eba ya chese yenka enwie yanki yenim se by this time your man penyi dada what one join ne ho hwe ekwanya obefa so na watimi asort eye baseball out no ene na dey ya me na wo ekase ede eye Joyce Dzidzor enso aba aponten a ono so de ne de aba be pi eye eso ono so eteki to eye ni Facebook page eso ene o make eye sa ensem no na ebusuafo ye emfoni no ebi ewo ho ye nkokwo hwe mra ne ba na kenkan eye ni nsem no ebi ede amamu na ebusiafo se de wa wo hu ye no ni Facebook post no ena just wo de mampanyi dada John Dramani Mahama ato wo no mo atese watwra ensem tintintin ewo ho no ebia na wantimi ankenkan ensem no se ne se na efata edonti na me wa ha se me de ebeba ababa so mo na so wa hu no se de ensem no watwro ye esi efa ye na me kan ensa no na tese me kwa ensem no eso a wo se former president John Mahama, with all due respect, please tell your people to pay me the money as promised. It has been 7 months now since I did that test in Ghana. Let them bring the money, otherwise I will come and say the truth. I respect you a lot. I come from a home that we don't insult elders. If you don't bring the money, I will talk, and if I talk and you people do something to me, the whole world will know. Hey! Abusia, hi. Your man penny dada bebre ye. Just yeah, man penny this time around the year. I feel 2022 and koye and farmer. Said they were may no ma enkoye and farmer or may I just say. Now no that just had to rent a more cost or may you say. Yeah, share who and some account. Well, no so dear and so and the elbow boy ever. I just say and someone elbow body ever fan. Wobia pe eye ni sika wobia jisika de afiri ho na anyem bia ma ya adwuma de mama mpanyi dada enu ntia wo so wontua eye muka eno na nsem bia Ghanafo ebinum ebusa na enu na binum so ka se kontoa de pe na homa eso eye no kon se wanfa wo afofra na se wanfa wo ho ankwankwankwo bo nkrofo binum ese ya beden wo so nya wanim ye kasetia anase wo so so de wanim adwitwiri eye efo se ye mpenifo eka no wone kraman edi agora e no tafre eye wano wanfa wo mo ankwankwo di agoro ne wo mo ankwankwo twetwe nkomo anase wone wo mo anko into some ye terms and conditions ebe den na wo mo so etimenya kokodrom aba bonte aba beka nsem we bi ede afa ho na binum so hu ni se da bi we eye ningwase bi
ena wo mo epe se wo mo emfa engu mampanyi dada eye John Dramani Mahama se ye be ya ebe bring eye ne political ambition ne down na se ebe di reign no na che se ebe se ni reputation na ebe nam so ama ne che se eye ne political party awo chine eye animu na wo di eye animu se ebe ya enoma betimi akoye dodo na enya gide ewo ni mo nsa so wo be flo sem wo ba amamo no emu apɛ wo de esika ewo oman no mu no ebe kwakwa eye saa emaya emisa se ye wo mayimu ena papa no saga eba ye aye hwetwesi bache nsam ana je se APP edi efrimu eba na je se ye nimguasie poto eye nimguasie na watwi mu je se yenka bi enhyemu aye ni sankansam bidodo na akwa Mesball ede ne de eba ya enede Joyce nso ede ne de aba boso ene na binu mu ne se de we eye propaganda wo pese wo mfa ense no meya amanyosem saa se ne be ya enu time aye beto aba na je se wo magu papa no mu efia enesa esan se enche ye bia nso so ena mampanya wo tedwa SOS excellence na nadanko akufo adro wo hini David so empire so de ne de bebebo so a wo se ane yes wa broni wo hunu se mampanya no ehye hotel na che se wo di hu fonyi ebebeto abonte ense kamia kwa yes wo bia pese wonye den won gina ne yonko abatiri eso na wongu na nimu ase no emfa trending ene de ka because Mesball de eba yem ena mampanyi enso so e de eba ene se ne mampanyi dada de asa bebo so eye ebimti wan hwe ya na enche se wa broni so de no video na wo mo kase wo mo release no na eno so aba beto bonte na yebu se enti empani fo e wo man mu na te se wo pese mo ngu wo mani mu ase na se den na mo pese mo nye den na mo gide afri wo mo ewo no mu enu nti no mo dan eyesa ne ye ene su ene ban bi se edi na nso ye besere ye panifo se mo ankwa ya ananse se mo anfo mo ho ammo sankrofo ya ebe ye den wo mo nso so enya eye the audacity ananse wo mo nso so enya eye the ye charisma se wo mo eba bonten edi mo mfonyi ene ensem ababa beto eye abonten ansa na obi begu obi mfi yesim ye ntrobia no there is an iota of truth ewo eye emu ena no kura bia nso so ye de ya entro nso kakra eye den afremu eye den ya ensem a wo mo ekan wo beduadua mu na no kura kakra bi eye den ewo mu mo mpe ne toto mpe ne no na mo mpe manim guase a mesrem ada no be bi wo ho no na mo so madwene eye mabusua ene wo man no eho ansa na matu eye anamon ebi abusuafo wo hwe eye Dzidzor ne nsem oda beto edwe ya ebi mu ne se oye for trend because it na say entem ni di eye den eba eye efo na say eye for trend na enutima panyi di ena wo begu eye ni fi anam wadi ntwefa ensem no eho no fa beto your comment section like your videos na share on all the social media platforms so bidia ene ekria sikapa makram. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of Abeka Flipper Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati